turatekereza cyane tugira ubwoba, ariko ndashima Imana ko yampaye umuryango Karumeli, mwambereye ababyeyi, mwadufashe ku mugongo. Ni ukuri Imana muzamukorera, Imana izihemba neza, izobaheza umugisha. Jewe ntacyo mfite nobahemba, ariko data uzuhemba neza, uzuhemba ibyiherereye, izobagirire neza. Nongera nshimira Papa Nelia, nshimiye umugabo wanje yambaye hafi. Umugabo wanje arangwajije, natangiye kugwara mu kwa kane. Umugabo wanje amba hafi, umugabo wanje ntiyanyinuba, akomeza kungwaza, anyereka ineza. Papa Nelia yanyeretse ubutwari bukomeye. Burya baza baca umugani bakavuga ngo imvura izigwira hose, yabaye hose. Imana yamushoboje, Imana yamuhaye ubwo butwari, imuheze umugisha. Sinobona uko mushimira, gusa uri munini muri twebwe, turagukunda. Imana izoguheza umugisha. Nshimiye bano bantu mwamubona hano, nshimiye Imana ko yabampaye nk'umuryango. Bano bantu sinobona uko nobavuga, inza mbafata nkaba mama, inza mbafata nkaba mukecuru, kubera imirimo baza bakora. Bano bana si abana mu mikorere. Naragwaye ngera kure, gutangira kuri uyu mwana mwamubona, yakaza nsigaraho, akangwaza ukwiwe kose, akanyitaho. Yesu ashimwe. Reka nsaba abandi tubana iwacu bazi, famiye iwacu bose nimuze, tambuke mwese, muze mwese, ntihasigare n'umwe kuko turi benshi. Amashimwe yacu akubiye muri Zaburi 103 murongo wa mbere wa kabiri. Reka awacu atangira kugira ngo nanjye ndaza gusoza. Yesu ashimwe. Dushimira Imana ko yaduhaye igitondo cyiza, Imana yabikoze nishimye. Ikindi dushimiye Imana ko yaduhaye guterana. Ni kenshi twabyifushije ariko ntibyakunda, ariko ndashima Imana ko yampaye guterana, Imana yabikoze nishimye. Ikindi ndashima Imana ko ari nziza ibihe byose. Ikindi ndashima Imana ku muteguro wayo. Ndashima Imana yatugiriye icyizere ikaduheza abana 2 b'abahungu, ariko yabaduhaye akaba ariyo yabisubije. Imana yabikoze nishimye, kuko ijambo ryayo ritubwira ngo mu bibi no mu byiza ngo tuzadushima Imana. Ikindi ndashima Imana uko yabonye mu rugo rwanje harimo abageni ba Kristo ikabatwara. Ndashima Imana uko ariyo yabatwaye. Ninkora neza nzobasanga, ndizera ko abana banje bari mu bwami bw'ijuru. Ikindi nshimira itorero muri rusange, pereye ku bayobozi bacu, barakoze, mwaradusuye, mwatweretse neza, mwatweretse urukundo. Ineza yanyu turayizirikana, mwarakoze. Imana muzamukorera izobaheza umugisha. Nshimira n'itorero, mwaradusuye, mwatubaye hafi. Tukimara kugira bino bibazo twaratekereje, ababyeyi twari turi kumwe, turatekereza cyane tugira ubwoba, ariko ndashima Imana ko yampaye umuryango Karumeli, mwambereye ababyeyi, mwadufashe ku mugongo. Ni ukuri Imana muzamukorera, Imana izihemba neza, izobaheza umugisha. Jewe ntacyo mfite nobahemba, ariko data uzuhemba neza, uzuhemba ibyiherereye, izobagirire neza. Nongera nshimira Papa Nelia, nshimiye umugabo wanje yambaye hafi. Umugabo wanje arangwajije, natangiye kugwara mu kwa kane. Umugabo wanje amba hafi,
umugabo wanje ntiyanyinuba, akomeza kungwaza, anyereka ineza. Papa Neri yanyeretse ubutwari bukomeye. Burya baza baca umugani bakavuga ngo imvura izigwira hose, yabaye hose. Imana yamushoboje, Imana yamuhaye ubwo butwari, imuheze umugisha. Sinobona uko mushimira, gusa uri munini muri twebwe, turagukunda. Imana izoguheza umugisha. Nshimiye bano bantu mwamubona hano. Nshimiye Imana ko yabampaye nk'umuryango. Bano bantu sinobona uko nobavuga. Inza mbafata nkaba mama, inza mbafata nkaba mukecuru, kubera imirimo baza bakora. Bano bana s'abana mu mikorere. Naragwaye ngera kure, gutangira kuri uyu mwana mwamubona. Yakaza nsigaraho, akangwaza ukwiwe kose, akanyitaho. Nukuri sinobona uko nobavuga. Imana yo mwijuru izobampera umugisha. Ndashima Imana, bano bana baza bampera ibyishimo muri amu wanje. Iyo turi kumwe nza numva mbyibushe muri jewe. Imana yabantishije muri iki gihe, sinobona uko noyivuga. Ibampera umugisha. Nshimiye uyu muramu wanje, yarangwajije, yanyitayeho. Imana nawe imuheze umugisha, sinobona uko nobivuga. Shimira na mama wanje, nubwo atari hano. Mama wanje akimara kumva ibyatubayeho, yafashe iya mbere, yaradutabaye. Mama wanje araza atuba hafi. Mama arangwaza, nakaza ngwara none n'ejo. Mama wanje tiyanyinuba, arangwaza n'ukuri. Abana arabasiga, ariko ndashima Imana yampaye mama, sinobona uko nobivuga. Nawe aho hari Imana imumpera umugisha. Nongera nshimira muzehe wanje na mukecuru, nubwo batari bari hano, ariko bambaye hafi. Bambaye hafi umwanya n'umwanya, baratelefona bakabaza uko tumeze, bakabaza uko tumerewe. Ndashima Imana yampaye umuryango unkunda, urankunda, uzi ubinyereka. Nukuri ndabashimiye. Bakimara kumva zino nkuru, bacitse umugongo, bamwe nyine baragwara, ariko ndashima Imana yabakomeje ikanabakiza. Imana yabikoze nishimye. Nongera nshimira ndakize nabisetse. Yeme ndakize, wenda gushimiye Papa Jede, tubaye hafi mu buryo bwose, sinobona uko nobivuga. Imana uzi ukorera izoguha umugisha. Ndakize yarantabaye, Imana imuheze umugisha. Gusa ndashima Imana muri uyu mwaka uko yampaye basaza banje ndakize nabisetse. Nukuri Imana yo mwijuru izihemba neza, izobampera umugisha. Ndashimira abayumbe, mwarakoze, namwe izobampera umugisha Imana. Ikindi, yeme ndashima Imana yanzuye. Sinobona uko nobivuga. Amashimwe yuzuye umutima wanje, ariko ndashima Imana yanzuye. Byinshi bikubiye mu gisirimba, banshiriramwo igisirimba dusirimbe. Shima Imana uko yangiriye neza, ikaba yaranzuye, nkaba ndi kumwe n'umuryango wanje, ndi kumwe n'umwana wanje, nkaba nanishimana n'umwana wanje. Imana yabikoze nishimwe. Yarakoze gushima. Jewe singira menshi. Ndashima Imana turamukije abangara gutya, abitorero Karumeli. Imana mu ijuru nishimwe. Ndashima Imana ko twarangije umwaka turi bazima, famille yose, umuryango. Imana yabikoze nishimwe. Twabonye uburyo dufeta kubera ko twari turi kurikira, byari bigoye, ariko Imana mu ijuru atugiriye neza, turangiza amahoro. Yabikoze nishimbazwe. Ndashimira itorero Karumeli, abantu bazima, nabonye urukundo rwayo kubera umunota byabariyeho. Narababonye benshi
nabajije sinamenye ikintu cyababwiye ko zabaye, ariko nabonye muhagera birantungura cyane. Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Ndashimira umuryango wambaye hafi, onkere ndashimira onkere Desire, ndashimira onkere Gumbutsa. Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Nabonye imbaraga zabo abagabo. Ndashimira umubyeyi Ndakize ni umubyeyi waje, Ndakize namuhamagaraga saa 9 z'ijoro. Umuntu yabaye iminsi myinshi ariko abenshi ntibigeze babimenya. Ndakize guhara nijoro twatangira kuryama ngira ibitotsi byinshi, umva ankoze oti byacitse, uvuga ngo mbaduke bikagora, ariko Imana yo mu ijuru yarabikoze. Jewe sizavuga menshi, ndashimira abantu bose ko mwakoze. Imana yo mu ijuru nishimwe, yarabikozeho. Je nabivuze nari niteguye abari abahungu umunezero mwinshi, nari narakoreye ibisabwa byose, ariko tuzakunze ko tubakikira. Imana yo mu ijuru abatwaye ihimbaze. Twe twarakomeye nta bindi, kandi twabivuzeho kubera ko umwanya wagiye. Reka sirimbe jewe yaje nayo akubiye yose mu gisirimba. Imana yo mu ijuru yaradukomeje turakomera. Abamuzi bari batubwiye ko bakomeye kandi barabashimiye cyane cyane cyane. Rero reka baducurangire cyangwa se bashame igisirimba, tutambe n'aba bantu tubana mu nzu. N'abantu bazima, ni bakuru bazakora imirimo itangaje. Mfite famiye nini, mfite n'abandi bataraha, nizamfasha mu buryo bw'ubushobozi benshi barenze 5 nzanishura ishuri. Imana yo mu ijuru zimifasha nishimwe. Urupfu Yesu warakoze, ishimwe rinyuzuye umutima. Yesu warakoze, wakishe amarembo y'urupfu we. Yesu warakoze, ishimwe rinyuzuye umutima. Yesu aiwe mwishimwe wakishe amarembo y'urupfu
kigaze cyo mu mapfura nimugoroba yari yazanye igicaniro arambwira ati nimunyegere araramatumira mw'ijuru aravuga ati mana ya Isirayeli mana ya Isirayeli bimenyekane uyu munsi wari wewe mana igihe kigaze cyo mu mapfura nimugoroba yari yazanye igicaniro arambwira ati nimunyegere araramatumira mw'ijuru aravuga ati mana ya Isirayeli mana ya Isirayeli bimenyekane uyu munsi wari wewe mana uyu munsi bimenyekane kuri mana bimenyekane gusenga bitwara imana barumvikanye uyu munsi bimenyekane kuri mana bimenyekane gusenga bitwara imana barumvikanye umuriro amanuka amahanga bireba iyo niyo mana tuzakorera umuriro amanuka amahanga bireba iyo niyo mana tuzakorera kongere amashi menshi ku baririmbyi bose Imana ibahe umugisha tugeze mu mwanya mwiza wo gukomeza guhana ikaze hano mu nzu y'Imana kugira ngo umuntu wese akomeze yumve ko yegereye Imana ikomeze guhana umugisha tubahaye ikaze rero mwese iteraniro mwese abateraniye hano abakuru ku batoya umuntu wese mu cubahiro ce abasengera hano mu itorero Karumeli abari bagize iminsi tudaterana kubera impamvu zitandukanye hari abarwaje hari abarwaye ubwabo abo bose batabashe guterana cyangwa se abafashe n'ingendo hari n'abandi batabashe guterana uyu munsi bamwe batumenyesheje ko barwaye Imana ibatabare kandi bakize ariko turashima kuri mwebwe abateranye muri aya materaniro Imana ikaba yabikunze mukaba mwaje muri imbere y'Imana Imana yabikoze bigakunda ukaramuka ugatera intambwe ukaza mu nzu y'Imana nimunyemerere iyo Mana tuyikomere amashime kubana natwe twarabivuze kuwa gatanu ko mu by'ukuri mu bakozi b'Imana dutumira kenshi mashi menshi ni muntu ninshi ndabona umushumba hari ya Rujogoti amwegereye kugira ngo bashe kumuramutsa rimwe kabiri gatatu amashi menshi ku Mana duhaye ikaze n'abadukurikirana mwese ku murongo aho muri hari abakozi b'Imana dukorana bamwe mubona batari hano bari mu ngendo ahatandukanye Imana ibahezagire mu byo murimo kandi Imana ibafashe kubana natwe hari n'abatabashe guterana kubera izo mpamvu twari tuvuze zo kurwara namwe Imana ibakize mu izina rya Yesu namwe mwese mwashimye kubana natwe munyemere nabo tubakomere amashi menshi cyane Imana ibahezagire tubane mu mugisha w'Imana twasomye amagambo y'Imana ni yayandi insanganyamatsiko y'iyi minsi turi imbere y'Imana ari amagambo aboneka muri kuva ibice 3 umurongo wa 7 ndetse n'uw'umunani Imana yibuka imibabaro y'ubwoko bwa Isiraheli bwari buruhijwe bukoreshwa iby'uburetwa n'abanyegiputa ariko ijambo ry'Imana riza kuvuga ngo Imana yamanuwe no kugira ngo ibashe kubakiza ibashe kubatabara twagiye twumva amagambo menshi n'ubu turayumva
ariko uze kwitega ihumure ry'Imana. Buriya iyo dutegura amasengesho hari igihe abakristo badasobanukirwa impamvu ituma kenshi dutegura ibikorwa nk'ibi